بیا گفتن چیکار؟ من گفتم که نکن. وقت هست که تعقیب کردم گفتم نه انجام نمیکنی. گفتم وقت چه حرام کردم اینجا فریده کو. من گفتم من نکی خیلی کوری وای ایزورت مجبور بودید تو خواسته باشم خیلی گر هست تو رو تمیزی مردی بر سر بیرون مگذار ایالی خیش از خانه بدر گر شاخ زی دیوار برون آرد سر از میوه آن طمع کند راهگذر. همه سلام علیکم برادر، خوش آمدیم به کانال اسیم شریپوف. با شما هستم من محمد شریپوف. در موضوعی که ما امروز گپ میزنیم برادر، این موضوع را ما میتونیم از یک طرف خودی حاضر دوغی روزم بگیم، یعنی که ایچی خاطر که موضوع بسیار همه خیلی حالات دیده شدیستین. موضوع بسیار آدمو پیشرفت تکنولوژی را در یک کار نگور میکنن. ما پیشرفت تکنولوژی را نگور نمیکنم، نبرد ما میگم که پروسه تکنولوژی سبب میشه که آدما از همین کار دیگر آدما با درکدار میشوند. یا بر شما خیلی تصور کننده از ما دالش تема دگه میزنم، شما میفهمید درباره چی گپ زدم. اگر همین حالتی که ما دربارش دالش گپ میزنیم، اگر با فکر شما تکنولوژی که با واسطه همون شما همین کار درکدار شدین، اگر همون تکنولوژی نمیبود، یعنی که اگر شما درکدار نمیشدین چی این حالت رخ میداد просто شما درکدار نمیشدین. برای هم برادرها پریپوتات کردن نکار نیست که تیپا вот اینترنت برآمد، تلفن برآمد، هم آدما هم خیلی شدن. نه دیگه تکنولوژی وینود نیست. تکنولوژی просто کمتر کار آسان‌تر کرد و تکنولوژی یاردم داد که دیگرها ای کار آشکار شوند. تمام تکنولوژی نمیبود میکردن. و برادر پیش ای موضوع را دوام دادن، سلک در کامنتر بده را بگذارین خبر بگیرین. شما با یاردم این سلک میتونین که در برد جنگاور بازینگر رو سومگار کنین و البته برادر پروموکد استفاده بردنش فراموش نکنین که شما با یاردم پروموکد میتونین که در برد جنگاور بازینگر رو سومگار کنین. رفتیم. یعنی که برادر از یک ویدیو رو تماشا میکنیم که در نزوانی همین ویدیو در اینترنت این ویدیو یعنی که چه خیل معرفی کرده شده. نام ویدیو همیه که عاقبتی در ماشینی بگونه سوار شدن. خیلی نزوانی اوجه الکای خطای برای چی خاطر کی ما برادر در این باره فکر شخصی خودم میگم. ما یگان نمود پوزیسیای طرفداری یا یگان طرف یگان کس نمیگیرم. پوزیسیای ما با زبان شاعر ما در اول برنامه گفتم پوزیسیای خودم. واقعا ما پروستا فکر خودم در این باره بیان میکنم. شما فکر خودتون در کامنتر میتونین بیان کنین. یعنی که عاقبتی در ماشینی بگونه سوار شدن نام ویدیو خیلی همین نام ویدیو خطای برای چی خاطر کی آدمی که در این ماشین سوار شده اوجه یک دیگریشته بگونه نیستن. یعنی که تماشا میکنیم چی گپه برادر ما روی آدما را زمایز میکنم و آواز تغییر میتونم که مثال نگن که به خاطر پس زدن یک کس بود. به خاطر پس زدن نیست. من پروستا فکر خودم در همین باره بیان میکنم. من در عموم گپ میزنم. چیزی هست نیست او برخته این روز که بچه تو میخریم هم بچه چی گفتم میتونی نداری بگو برای فریق کردی بگو برای مجبور کردی قطعی چند روز از سیویز داشت. یعنی که آدم پرسه سرش که خطی هم بچه ها بخری چی میگوشه؟ میگم که مرا مجبور کردی. یعنی که در نگاه اول شما هم خیلی حس کردین که گویا یگان آدم مجبور قپیده قدیره یگان کار کردگی. نه که ما دلش گوش میکنیم. قطعی چند روز از سیویز داشت. درجه الهام بدم درجه روزی شب توی روزی خونه الهامشون داشتن میکردم. در خونه شون شدن. در خونه الهام شد. با ماشین همونجا اومدم. نه با ماشین دم اینم دا پیدا شده قدیم گازد. همجده یک مور قدش گازد بودم. نورو تایجو گرفتم. ای اینم برو ما چه خیلی اکد که درو نمیدونم. با یعنی قد چند روز سویاز و داشت میگه. یعنی که پیشکی شوی دیراج یعنی شوی توی تو دسودا کراچی کار همون شاوشت میگه. یعنی که پیشکی یا اوجه شناسن همین خاطر نزوان ویدیو خطا میشه که عاقبت در ماشین بیگونه سوار شدن. یعنی که اوجه پیشکی یا شناسودن получается ای بیگونه نبود. میریم دالشی قدش وا خوردیم. های قدش وا خوردی نه مالش قدش وا خوردی امیس اصلا خدام دگی اخه ها اصلا خدام نه مطلب بگم چی بودم ما تر دستگیری کردم تو چیکار کردی آخه کام شما می اصلا خدام نه او چند ویدیو او وقتی که شما میبینید گوش شما گوش کنید. انا وقتی قطعی بچه داخل ماشین در همین حالتی که در حالت یعنی که برادرها در جواز درباره نمره گپ میزنه که چه شما شناس شدین در همون توی شناس شدین یا که نمره تا کجا گرفت میگن نمرم چه خیلی که در ایمو برآمد. برادرها از کوتاه درباره ایمو گپ میزنیم. بسیار آدما اگر ندونن ما در مثال می نویسه آدم در ایمو میگه که تو ما در نویسنده ای میگم من ننویسوندم
хай бара биёр мекунам ба мегирам блог мекунам мерам яъне ки чӣ гапа действительно ман дав одам нанависондам дав оповещение мерава ба забони англисӣ ки ҳамин одам дар дурузиҳои шумо ҳаста яъне ки имо ҳамин хел функсияе дора ки маем ҷурамда менависам ҷурам дар контакти ман аста ман дар контакти ӯ ҳастам не ки ӯ ҷурае дора ки ман ӯро намедонам ва ӯ ҷураи ӯ мара намедонад не ки дар ҷураи оповещение мерава ки ма ҷураи ҷурашам друзия ҳамин функсияра метавонӣ бикашӣ метавонӣ мисол чӣ ки не ки ҳар одам намефаҳма ҳамин хеле оповестид мекуна имо тақсим мекуна мақсади гап ки бисёри одамо ҳамира медонанд ва мумкин бисёриаш надонанд агар наис пас медонен хубтараш ман фикр мекунам ки именно занакода ёки мисол ягон мардое боша ки имо дар занотон бимонен ба хотири оне ки қатишон ҳамсӯҳбат шен лучи имо намонен хубтараш телеграм ёки ватсап мақсади ки ӯра барои общение қатихтон боша агар имо уже немхелӣ мекуна баъд оқибаташ дальше мерем وقتی قطعی بچه دقیقه ماشین در همین حالتی که در حالت همین کار و ایزور تو مجبور بودید تو خواسته بسن خیلی مجبوری تو پروس با من گفتم خیلی نفرو گفته در محکم کرد اومد عیس در پیشم شیش خیلی که چی رفته سالن تا کجا میری من گفتم که بالا میرم خیلی که بشه برام تا گفتم که خیلی مالی گفتم من دیونه باشیشتم در عقیب من در پیش بود اومد در بالا من گفتم اینجا نیست اینجا خونه من گفتم بردم اما بالا گفت ایج کردم چهار تا چخچخ میکنی گفتم تو همینجا چخچخ میکردی بفر اومد عیس شیش تا من گفتم که چیکار میکنی گفتم خیلی که қатиш вохӯрдӣ мега остановкада будагӣ неохӣ яъне ки уже вохӯрӣ якта неста то ест ки шумо тамошо кунед ки аввал да чӣ хеле гап зад паранги маҷбур кардагӣ дар инҷа мега шинос шуди қатиш вохӯрдӣ яъне ки розигии ду тарафа рафтагия و هیچ نبیای قطیم خگاب زن گفتن و قپیدن من در محکم کرد عیس میگردم گفتم نکن من گفتم خاله بیا گفتن چیکار من گفتم که نکن بخواست که تعقیب کردن گفتم نگاه انجام نمیکنی گفتم بخچه حرام کردن اینجا فریده گفت من گفتم من نکی خیلی کاریو که اگه کسی چی میکنه گفتم ولی گفتم ایشون تعلق گرفتگی نیستم گفتم بعد گفت که ها گفت که من فکرم تاش جدا شدگی گفتم نه گفتم من پالی جدا شدگی نیستم گفتم من جدایم نیستم گفتم بعد گفت که вопрос яъне ки дар савол мета ки либоста ӯ маҷбур бувад ёки ты худ хости духтар меяд ки не ӯ маҷбур кард ана ки дар инҷа як савол мерава просто як савол якумаш ты дар мошини чӣ мековӣ ты дар қади рад нарафтест буди ки тра биқапа ба зур мисол гар қиртақта биҷафа суворот кунад так значит ки ты медонистӣ ты қатъи одам пешакӣ гап задӣ шинос шидӣ встреча шумо назначат карден хести омадӣ дар мошини шиштӣ газитхонӣ омадӣ ки дар инҷа мегӯӣ ки не маҷбур кард естественно дар вақте ки як кас допросот мекунад ҳамхе мегӯӣ маҷбур кард мегӯӣ گفتم بعد گفت که من فکرم تاش جدا شدگی گفتم نه گفتم من پالی جدا شدگی نیستم گفتم من جدایم نیستم گفتم بعد گفت که هیچ کار نداره هیچ کار نداره گفت بعد گرفت آورد در اینجا فروور رفتم تو دیده و دونسته همه را گفت رفته است بودم اومد گفت کجا میری چیست случайно совпадение масад то одам қати шиноси ты имо қатиш гап мезани случайно яке дар қади раҳ дидактам хел تو دیده و دونسته همه را گفت که من شو دارم گفتم که من شو دارم من وای دارم گفتم نمیگه پرو گفتم دیشو گفتم که من شو دارم و خستک پروستا که بعدی کمی کارا کرد بخره با ایما در نویسته من گفتم که چیزی خوبی سلام علیکم کردم من خاله که بگی صورت من دگلان نگفتم من دیگه کار ندارم دگلان صورت رو میموندم گفتم من همه قطعی رنگی صاف دلونه گم میزدم بعد گفتم که именно ключевое словаш шумо вақте ки одам допрос мекунад чӣ мегӯяд гӯш кунед ки чӣ мегӯяд оли ягон кас мебинад ки то ест ки проблемаи основной нигоҳ кунед аввал мега ягон кас мебинад баъд мега ки ман авози айшум талоқ нагирифтам яъне ки сам процесс то ест противно неста именно то что ки ягон кас мебинад ҳамиш проблемаи основной барои одамай ва баъдан мега ки айшум талоқ нагирифтам то ест ки ҳозир сразу одамо дар инҷа фикр мекунанд ки ана ӯ марда хест духтаре ки занаке ки талоқ нагирифта мисол ӯра чӣ кард вопрос та айшу талоқ нагирифтагӣ ты дар имо чӣ мековӣ хорошо что хай имо қати ягон дам случайно бача баромад ты чӣ ба қати ӯ шинос меша гап мезанӣ ва чӣ ба ты встреча назначат мекунӣ чӣ ба ты дар мошини ӯ мешинӣ ки то болотарака бирем то иҷаш чахчах кунем ки чахчах накунем мошин да мефуроя пас мебиёя шиштанӣ то есть ты ҳичра намедонистӣ реально яъне ки баъди ҳама кори бача гуфта ман хиёл кардам ки ты шуди шудаги естественно барое ки ты хеси да имо қатиш гап задӣ встреча назначат кардӣ фиг знает шумо да имо чӣ намуд гап заден а вақте кор шид то ест ки баъдан ту гуфти не ман айшум ҷудо шудагӣ нестам полностью то ест ки хеле ҷудо шудан бо нимкола дорад типа процент қай ҷудо мешаванд как зарядник телефон ба ҳеҷ гап надора гуфта ҳеҷ кар надидай ку чира надидай дар ҳолате ки ҳеҷ кор нагузашта боша агар ба гуфти худ яъне ки даҷа бо савол мешава ки и тараф духтарда ки ты
пешаки амро гуфта будӣ ки ту шу дорӣ? Ҳо, мега гуфта будам. Бо як вопроси дига ман мегӯям ки ҳо ту хай гуфта будиша. Мақсади гапзании шумо барои чӣ буд тогда? Просто вот ту занаки шудор и вот бача бегона вот мақсади гапзании шумо дар чӣ буд? Ё ки шумо решат карден глобальни потеплении земной шара, ё ки чӣ хел гишнагира айден ё кам кунен, ё ки проблемаи мировая яъне бигирен ҳал кунен. Шумо дар бораи чӣ гап мезаден? Барои кадом мақсад шумо якдигари қайти контакт карден ки оқибатш ҳамира аждад надоштен хитон. Гапа гӯш кунен. Баъди ҳамин кора кард исусу ман ҳам хестам ба даимо салом алейк навистам ша. Ба гуфт ки даимо би главни марамон. Яъне ки кора кард типа ба зидди хоҳиши ту рафтор кард. Мисол тери пери чӣ ки мегӯй. Ото нафига ту баъди ё салом алейк менависиша. Имена як ҷиҳат дигаша мехоҳам уточният кунам, агар ки духтаро занако шумо надонен ё ин ки агар бидонен мумкин қасдан ҳам кунен, яъне ки хиди чӣ ки хидиш мегам, ман ҳама қадри софдилона просто гап мезадам. Ё ки шумо фреб мекунен, ё ки шумо намедонен ки гирк қати гӯспанд ҳеҷ вақт ҷура намешава. Дар сари гирд фақат фикри хурданай. Момент аждад мекуна ки бихӯра гӯспанда. Агар гӯспанд ира надона, значит гӯспандай. Ну скорее всего ма фикр мекунам ки гӯспанд медонад дар бисёр ҳолат. Дар бисёр ҳолат не почти дар ҳама ҳолат медона ира. Агар надониста бошен, бидонен. Ана дар ин ҳолат ма фикр мекунам ки гӯспанд медонист ки гирк мехӯра, барои чӣ хотире ки чӣ хеле ки мега кор гузашта, баъди кор бо менависа. Сози хуби? Яъне ки ман чӣ гуфтанем бародаро дар ин бора? Ман боз суханҳои шоир қати ҷамбаст мекунам, яъне ки мега ки шоир ки гар ҳаст туро тамизи мардӣ дар сар, берун магузор аёли хеш аз хона ба дар. Занта ай хона ба дар накард. Дар ҳолате ки ин мега ки мисол ма ай шум ҷидо шидаги дар канса нестам, мардон мисол барои ҳамин хел ҳолат нашидан занора нигоҳ кунен. Якум моменташ. Дуюм моменташ, агар шумо фактически ҷидоену сар додагӣ нестен, чем не хеле шидан хубтараш сар битӣ, ба ҳолате ки ту ира мебиниву баъд сар метӣ. Ё ин ки ягон муноқиша бошаву шумо фактически тоест ки отдельна зиндагӣ мекардагӣ бошен, зиндагӣ мекардаиста бошен, сар додагӣ набошед, фикр кунед муноқишаотон тенҷ мешава, бо якҷоя мешен, нигоҳш кун. Дар хонаи оча шаyd дар ягон ҷо шаyd мисол нигоҳ кун. Ва дар мисраи дигар мегӯяд гар шох зи девор бурун орад сар, аз меваи ӯ тамаҳ кунад роҳгузар. Шохае ки аз сари девор берун кашолай, рагзар меваиро хурда рафтан мегирад. Бале суханои ма давоз шумо розӣ мешен бисёриё ки занак ки хидиш нахоҳад, духтар ки хидиш накуна, и кор намешава. Бале ишам тарафдорӣ мекунем. Бо менависем ки бачаҳо виноватай. Бале ишам тарафдорӣ мекунем. Не ки аз ҳамин ду ҷониб агар як тарафаш норозӣ боша, ҳамин кор рух намета. И уже дига ҳолат мешава. Агар як тарафи ҳамин норозӣ боша, и уже дига тараф мешава, и уже статья мешава. Барои ҳамин некоррект на ки дар ин ҳолат як тараф обвинит кунӣ. Ҳар ду тараф дар ин ҳолат гунаҳгорай, барое ки ҳар ду тараф розигӣ мета. Вақте ки нехе мехапаншон, допросшон мекунанд, бар ҳар комаш ҳар чӣ мега. А боқӣ монда чӣ мегем бародаро, суханама дар шумо метиҳем. Ҳама дар хайр то видеоҳои оянда.